enema enkoyi oho sada nana ya entino oba betiama ama bema ahwe no enso na wono no one plans but mpese me kama me mani bi ati ase se so woni oba no ekekan na wo hwe no no aware no opreso ese hwe no ware no na fe die kodu pepenso se na obegu woni ma se dia emfa nche no honestly yes Gonya na den. Wo bunu kwase ni mpre no mpre nsa so. Won fa enche no. One no ka bia. Our boy. From that time, we ka chem say won na da enso. Won na da enso. Yenya na ye ni je. What you say? A man no aye bo bi kan the brother say they are becoming unbecoming. Aden. E bro so. Aden. Mama memma e ko nsia do sa aden. Ah ade kakra ye bo ha munti. Na me pa de Mr. Champion in cases be say de ha me yes emeye hwe omo school yi be ma ne wo hwa bonso wa frɛ ene ye be yese yo ene ye be yese yo ene ye se emfa se mra o ma me ne o papa nso wo ho na wo ye we se nyina ma wona na ya na sebe bio uko bunu kwasese ya ah be wona ye hu kwase ebenya ne mo me de memma ye ma ne ye omo sa ne de wo mo hwe ne nabuhwe ni papa ne ma me wo mo ni eni so say one no a wo mu ni kan onyi skani nyina boni bi eni we say wo mu no ntua ne ka because how wo say ade no mpe wo de gina nimu wa aya de me wo de say ade no mpe so enti no papa no mu so ye omo do omo ma aba no wo mu hu ye sam na de kwa ne bai to me so omo hwe omo ma eni obi be fin che ba be hwe wo vet oba ma wo e kire say asa kwa wo ni respect heavy wo dey say esiwo ye wesiwa ne ye wesiwa ye wesiwa ne wesiwa na siwa wesi kwasi wesiwa wesi de e too much when it down pa wo aso so wonu na ya wo mu san e free school ni ba wo mu ni ba ne obu ono oni ba na ti o wo ni ne ba pa ne ma bo wo se bu brabo ne esan e wo ti e na wo mo e hwe no ah enti efresa wo fo na ya o mo yesa de no wo mu yai e na maya no so ya wo mu nim so wo mo pe man so mo mu efresa enyi ji o mo ni me man so mi tu o mo fo hey wo be kwa kofu oba na de ahwe no bo sika no ne ko suku na yi odwuma na bo wo bra na tu sika kokware wo ba and sure baby man ko school never again and yes e too much oba be wo ko pose se be ne ma me eto no mo na ya no do to ye di krampo ed onya na di gu oba so be so nkwa ho na ofe so tie aden enti me de mi tumofo se ne me na me wo mo sane ma no mu nyai Mama ni nyai ma ne hwe ahwe wo school ho ai school no wona twempa mama ne bibi ho de memfa ho ne bo so otam sika dia hwe no amana wie so dia nursing and secretary of education and friends university no ne ade no me si wo mu enya yi oto wo wo ye bi se ya suspended onyai wo suspended they say I won't cast on suspended ono so nim se bia obey no obeja no na ya o ya ri ya ebe du bebe na ya mema no wo mo twe ekotokuro wo nju kotokuro so na obi etu no fo na wo fe baabi na nyema ese Mr. Champion me se ye nyina ye wo kurom ha na taxi driver bi hwe abaya bi na taxi driver ne ye ready so be ware na abaya ne ka se wo mpene na nua bro taxi driver ne bro ye no de camera si so yes eye adwuma nso kurom ha ya mo eti meyi nti eno ya omo nte enya kwasi abu eni you are not my class now you one of your poor ma wo be yes o nti na me de ne meka me ma no yo mo hwe e ma waro no mo nyai wo mo suspend wo mo nyai awofo no nto aso wo ti ase wo wie school so afo wa wo sika na ya abo an fa ko po ba afo na fa ware no enya wo say this wo ba wo ne ba no we sinesi wo ahwe no ba be bu wo kwasia what you say? By how I done. Baba how I do. And you make catch me and say to bossy, bo bra, ye were juma, bo sika no, na you shemune poor papa. The first can go in one day. There was so much sure about school. A party, make catch say, some year you go to say we are suspended. Emma, I will phone to us. How come? What Ben I wouldn't say one pen? Wouldn't hear when me, as I said, your best bra, and me. Now, in another. Obu akwa wa fa ne kwampo ne just say ne ho ma and I say
oni ni je dia bi kakra ba no ojo be kren so wi a be ma na so eya omomo omani na ho enye ho na e fake e o se ohunu ah se wono so ade na ko ho ni pa woni na da ase wo je ho ase enkoye ananim de sa de oba de Mr. Champo we kana to ni nko a che se ohun ye wo so te yibi ohun mi o si sa ka den oh na who so on the say be you what ho kra won pene eso member yi hunu ni edidede na ni ade no aso ni sisi na fi no da mo say de be me ka chere mo bo sika no e hwe ko po ba ko no fo bi de ba wan mo wonu kenken nsi aga nyon ko na wudie o mu doso tie me na say wo fa se ne wo fa se wo de won sa to wano a wo hwewie mu no ada wo fa wo fa se bi hwe na asini ana ana wo hwe teacher ni bi o training kan nyenya hwe bi pen wo fa munyina ma hwe bi pen bama bi wo shishu bia wo soro bia na bia afidi we bia you mema nyina e victim na me ka se ye program na ye ka jo se mema me come amanfo no ma kam no e de mema wa abuja ebre no ma kam na nsense bema bi ji ni sika afa kiwo gari nyina oje na no ma kam tomato su nyina woje ni ko bo tv ade chia na e wo mi sia bonte na wo de wo fa se ko bo tv wo ama wo ba de chin na wo ba ni wo wi si abonten LG bo ha bi na sha bo su wo si LG na se wo de o han dan na wo de tv nkwa na o ba na ne han ye okay na de me ma me kan yes wakasa na se fidie obi na obetime hwan no ebe yiye de bia yai ebe yiye yadwa na wo mo honti ebe yiye amencha hey case ne hu meta case onje ma wo de mare obi aye de obi aka ne de ba manager de ono hwe oba bia school manager wan manager eja ko o se minyi metu se wan powerful brakatu manager o ne gina ho man we be ke kansem de se de yawe nsam de mo o yo wudi onim obi kura ne de kwa brecho so no so kodu oba na pa no wudi opa me ke kansem me nche yati ya dofo ne ya asem na den unso mayikom me read am for manifesto ha me chia tie for ne ahwefo me nwa ba Vera Shito Vera baby awo bia me chia bura so no wo e ma mi ipa de wi ni pankan se mi wi na se udi ni Shito ni bia na ba se jawom o ko to Shito na se nye Vera mento me ma me ba ko wo Kenya sia brem masini mpompa me baby awo bia utie ya wi otemo enra mama adwuma kura no minyante so hu se mama let say TV o enye TV o otie yen te ya chia no pa ya me do pa ku afiri mama no chia no ya se wana sam na odi aban wo bonyum bi wo be start wo bonyum bi na nyum no ami musa bi ayi kakra nyum na de pa ye sa nyum wan na boy friend no wo de woni ma wo de ipa na boy me boa mandem ne nyum na de na kan word bi wa hyem nim o si nyame obo magido no na bo patapa de ntina o kan sa o san bo sa akode ade ntina o kan sa so opeso o kire se we kan kure yan fa ne kura nya adwuma opeso o kire se nyame obo magido no na bo patapa opa kire se opeso o kire se nyankopon ne bo obia na nso so obia looks ye different wo fa kuma me so me kon na no yenya be ma patapa wo kwada hotel bi na mto obi tia ne na so kwan ye ode sa nipa kro ne fa so me mpese wia yi patapizi ajobreo we mo to yo we very careful ajobreo we are saying na me chire ma chire wo fa okay en fa ne sa bujan se o de be fa baby
Adelumba say ade ye no ade ye nche. Ye busa no so kirem kwadu ampa. Ntia yenwa ba wadaro man na topic here da graduation. Me gidi say fidie we otwumuta betmayu. Ye tufu de. Ye tufu but udi hu agwe betmayu. Afutu de ye tu. Ye ka obi si so a opem ma beto samre. Say fidie obi nyine da. Manager ye ken. Ebi nyine da. Emmom ene ye tufu de a. Ne ye tufu se edumre bia nipa na woni na shan wonye nyankopon ti no nyame so my box kakra sa obi hwe obi wo suku ama na wie na wo wie a waka kire ne se enya wo size ne me no se enya dum bi pa wonye nyankopon ta fide ni betima yiwo na ukọ ma pe ne wanya bia na wampe wo se so edumre bia ye hwe no ma bi me wodo oba bi mam sesi a ne ho ofe wo bibia bi but me transfer sese oba no sebe ni makeup screw wo ye enwi a wo pe na ma cheke madwuma sa oba me fa na emwa me but enende ne yehu nipa bi afa ne se me girlfriend se wow enti ye na ho a ne so girlfriend se wa ye nwa ba o ye shepe wo ti wi ne se obi be nye se bia ehu sa o se bia ye kire se de one ne to onye nipa wo ana se de obefa na onye nipa we nipa pa but wo kali ni ho ahwe se metimi adai a fodo sa ne no ma ka we de metimi atwi ya wa yi nipa bebre ni mototwi o ba bi nim ka atwi obi nso nim ka atwi sa ne mototwi ni nwa kwa ni mototwi nim ka atwi menya so se ka bi adbe man bi ontimi twi but obi twi taxi wa man man diza ontimi twi ontimi wa de ba pem ontimi ebe ngwan nti no ma bi ho no ma de yenua ba ma ne ye no ka ne kwa so no ya obi du ko hwe nkwa sandi pa ne mfa ne nkohwe wo yenua ma mu ntie ne ye pa ya de ye wo wiase pa so ne obi nam na dwadwe papa ma no no dwe mbone ma na wonim ya wa ye din so na obi a o hwe oba bia oba ka hu se be ma ncha de kwa obi si wo so bi ma me see obi a wo tie ye wo ye oba o especially man no ye nka wasem ko sika she botuma ye mo de ya be ma oncha de kwa e man tia se be ma ncha de kwa dabi ye wo no ma bebre ho a ye de se ma pe di nyama ye wo bibi ti se ato obi adwim se me de onka nche me se wo pemi o ni sika no me de ono ana etete ma me wadwim swa wadwim ha ya o ma bebre ma ba ya kwan mu a ya nka nchom se ma me bepe o but action bi a oba ne ye ne de me ye no wo ye tiasefo wa tiase ntu yo ba na ti wiase ate no ma biase na bra mi ni da onfiri mabuso nya me wo fa but wo ba me ho kai chance ene ne chance ne busa no bra eno ma ye bro ne madwene me ntiase me wo fa me wo nuanom me wo papa ne Sudan da nyina no me suku ameko me beka masam chewa wa nti die ne wa chire yenko yanim ti be man cha de kwa e mape o babu ho hu be ma ne nante keke oni bi kura na ope no odo no ne nante keke o beba mi nante keke obi ti mi kase o kasa o radio suku na me yawu kura emre bi ne wo fie ne ho na ma oba bi betama nim de ni kura asem bai ye kasa na ye tie nanum nsem na mbusa na ukru do ye wudie nso ye nice lady pa wa so bra ma se bi kru wote mu se bi kura dan ka enya me yawo wa wie ka wote se mu se bi kura nka enya me ya na not ni kru ni te sei de wo pa che se nkoyie e wo kwan bi so nanso bi busa so na wo se me na wo fo ya de bi enko e megidi se ya se ona mkwan hu na se ukoto aduane me mfa se na wunim na aduane a wo koto no hu no ma bia ya wonsi wo bia mo enu nti wo bia tena ho sa se won kan kyem se wo peme na me de hwa na wo hwe me hey o bo amna tobo busan mu ye e wo kwan bi so na de ya ne se wo domia
na nipa mu gumani ma si wie na kirei obeba mmea te sade video yi a ye hwe ne asema ye kan ho asema yi ya edu mmebi no de metete se oba no ekobam no wagumani ma si onipa ma wie ma manfo de ko wie de manfo nya ye e no mo de ye ne ye kan ho asema yi the football the penalty to a open and tricky bia kwa kire ne ball shot and twice na uko it is o be gumani ma si wie na kire be show odo amame enye odo me ma no yentie sa no ma wo ye be ma na o show ba ne nkasa yem e ma nyankopon firi so be nyankopon ne won to ma na wo de adwen na mayen ye wo kasa bi wa santema mu ho a so yire tari su ma wa enye de hianie sa no ma ne ta koso na wa opa baabi a fa baabi fa onasi tientia ye de hien rewaafo se nya kasa asem ne kire pese krim ade ayo eye se asema ba fie hwewaafo ye de hianie mi de bia maka oba pa waja wa o de start for normal mensa oni mi ho adaje oni mi na oni mi ho mre na se kura no watu te watu nsanom opia bonte o mantem sa no ma wonya so ne to dada sa na netie but woni be obat no ke kan sembi a na che so onya duwa durubunum akọ wato amnanim te du mebi a so ye careful oba no hwe ni school ampa hwe na man ho ayefe oh eye eno na ha mi kura because oba efun bi animu de ntie kase oba fun bi animu sika ene ye de ko oba ho awon fe so de was store se wa uto sesi ayi ohun ofe pa ba ma sika fufuro bi emfi ba bi na memfa nko ho hwe wo be sa ko different level ene ejai sanati o ntie du me bi a e mema no yenhwe ho sika ni kutawo ye bransa ne enya sika no but ya sede se nanse ne no masesa nanka ma de ye dia oba ehwe be ma nkanya nwanwa e wo kwan bi so oba wo hwe be ma kanya nwanwa because se wo kwan akoto aduane na se nam ne guo na nkwan gu ho a wo di kin na wonsa na point se ye de akosha se na me because akono it wo hwe oba ma oba ho yakono a kanya nwanwa ye bo oba so be ma no nanso ne de ne ehu anna oba ma wo hwe oba na no ne yakasa asemo se unso ma wontete because Ghana yenyina ye uye ne ye na ye ho ye we see se wa Ghana yenyina ye wo ya wade mu ne yempratwe mu so se enye kuranye ye enye ye dia awale nka ye ho awale omo na ka mo te ase no enne ye ne presu kwa de ye nka ho kwa eye na nanom tete no na mo cha wale ase ze da na kwa ku ka se papa yi maami gbakwa ko dware papa yi gbakwa ko dware bucket hwinim ko opie no ko mfam pie nenso obeja na o mama me na wodwa banche na sa akwa akwa na o mo tia wale ase ha no tie nananom ne ya nananom ma o munya japade pa o ena me ka cho so ba bi kase ne kokko fira ko ka jo so a ne kunu ne sompa osom ye nokwasem but ne yenim ti ne be ma no hwe wo ba no wo bu ni se wo ye kwado nto ena be ma ko hia wo ba ne wone ne kasa a person ebikro onyamfa ma but wo ba no ye intelligent hu se be man o brain komo woni media no wo twe bibi wo so dia so dem bom pa se rade ma mekunu ukunu aso na ba wo so pese wo kire se ka no obati dia so pe kan ka wrangler ana se ka se ne bo de mun cheche me Range Rover na na nkesi wo de Ghana fo man dodo na o ma sisu no o mo pe no do mo pe no wo bi be kase na ho na mpa de pampa na no kura so na de ka be so kura na no kwa sponsor no o sawo be ma foforo bi wo baabi enso no na me ka che ma mi se na Ghana fo man dodo na opa edem en hihye sika na bebie wo bie kwa na sika ni bia piepie na wo sa keka je makoso ya we nyina ye wo dia enso no obesan kwa akire akofa wo bi asebe mpe o se ne nante de ne nante nkwa ne kumio na wasane ne hyawo ede na ekoso sewa ede na ekoso ede bebiam na mo pe man ya difficult dodo ana ne de bebiam na mo se ga na wo so ba pa ne so ne di nkomo a ai ne nkomo ne be kwa wie no wuti eya katenentem wo fa obesere wade oso woni ne di nkomo akosi Pacho darling, she said, "Go friend, baby. Me to friend, baby.
na te say na wo adwuma mu onya bibia di o kan obekun no oh say na me mama won say me ka say no regenerate hospital ai na wa o say be ma wo timi say o ya kobunum ni mama amene fridge no ai na if so free ba na omo ye de obi a o mama mo yo ene me wadwuma mu tene na wo be ma na wo ka say ntie ne me pon a yo ne onhwe ene eya no wakate no because already we catch us ya gina ne maame ato hospital nti eya send me onye momomo eya onye me credit eya chese ensem pasasa tunya te eya ne dia eya eso kate ne ntam mema no mate brotherhood se no ma yakoso no be ma bia kwose oba pa otususu otususu gu ho first 3 months ai wan tususu enye yie so do nsapa oboa it wa tususu because when him say oba na okose the pen the first time minidi ade a chia hey munje ne ba minidi me patcho mpese me ko bomiti na omo ame kakra and almost strategy no nka say kan tuani nyina o wo se mpese me ko bomiti na patcho omo ame kakra no aka ne sa na say train ya 3 million ana 4 million na wo be mo ye intelligent and say wo ye premier ni a ebesi de no akoma no 1 million o kun Edio be man pem ma akwa wo eno oba akwa hu reason ti a wo do oba mo me das tie pa point no me say oba ma eno oba akwa enye oba kofiri kwa mu bia na hu na dabi hu reason ti a wo de do oba sa na ye de ti wi ase obi ho ne ne de nse oba wi ase no opo oba ne ho ofe nko a but woni kuku oba ne ho ofe pa chotobo enye nko a de o oba ma no woni kuku atobo hey ofa bema ofa se ohunu na ye ya dabi and the question her any bro ye ne bro ade akoso Ghana ya nka obi anka o sawa hwe ama man bebre no on aya pam dada o ma ye mre o ma tra ho o babu atim say yes tam o sis na no of but ne nema bi o ye ne no wonya enka wanye saa no kwasem pa but watwam se say etu se say no ubuhu sebi bema o 50 years ya opo ba ne ho fa kwala young ya ne ho fe it wo no satam na wo tesa no enkyere ho bi ne dai ne kura bi a wan kan kyere mema suban boni bi ayi na di bema bi so mu pa sen ko hwe pa but oba ya hwe ne bete ho apopo na kan so kan obetima dai ahwe because ya bema bi wo a material things wo mpe but o sika no betim da ro wo sha da kura enti wo pa no apon so kunu enne Ghana ha wo po yire no ama bema oba waku na wo po na man ho aye fe no no na kwagina ba bi san kede so sesei agwa bi amahu no ono emi se de wodim de odin sika yo nemu sika do obio akosua hwie na no pa na damfo no so atwa konwa ben ai na no pa na no de me call mo enu mo kwa jikum so no na wo hen for so oba da oh en check out obon so baba ti woni ni titwa abon se ka bia be pa ya baba ka ha ka wono dem so atale je ne so nkoye o tu pie ya boni aja he ne trouser kakaka bi na on what this but ono so won kan kire se mempo but wo hu se sika wo ho a de wo pebia no e de wo provide it is anu man wo wanya be ma ba kwa afre na je ne number na na kasa no na waka kire ne se enne metriante ne yinhye ne ni nkomo no na ono wo ba na sa afre na danfo na wo ye bibi ofie sha kwa na afre mi o ndu de ko try kaka de me fro no aba enkomo asese oni ni di no ubo no afre na danfo nti nkomo person ne di no ntimi omo bo ka omo bra omo kun we ba no matre we anom tre na ofa me eya mema omo so ntimi ye mani kan mema omo ntimi hia oba bi na obi a wape location o ma me mpe ba bi ntina na oba ne so oba wakọ han ovan e mama edi akire ba eno sa no ayai untie anya de wo ba ma no pe no because share ne se de open na obenya wo ba ne se woni nimie ne kwa na di nkomo no unim se wo ba so battalions dinachi oho no eno na nanse mema ni bi ehu mema ni bi ehu nanse na me promise mpa boys no wono ba kwotran ho de ensa ne bo den wo kura wo ka che ne se we odabi j bellish ni bi nama tutumbi bi awai ai o akonfitwa twitwa ma me se mo yo okay
abesu amu nyina amore no aka cho se mpacho de excuse me nya ko be me ba sisi ya pabam oti don okọ so wodibem wodibem na wo ba afọ aha o kan de na me mafro sabra me no kwa kwa cha me sika wo mo ye bia 3 million me nyim sese bin preduasa wo muntimi num bia ba 5 so tia so wi ai bi kura na ka o de baaye energy 1 million je faka ko ami nkomo ebedi hu hia eno no kura ne be ma no de so wadwina ria wo ahwe nkomo a wudi hia no wo fa bra bi dia baaye bi pie ba Yaa S5 my favorite place na odi abaya ne ba no yi sika 206 man say onye fufuo mra mi ani na o se botaye nti o yes anse no o hwe so oban betimi amanage a afe obai kwaji fufuo yi a enam a wa hole aguso 2 million asa afe waso wa ne titebo ne ho hwe ne di obesa request nsan obegenza o hwe ne di na owie ye no eja o prepare no o ka chen so ene ote ha onti obema na ka chen so o ma ye nko baabi a oba ne se abra ena de na o se hwe maame 2 million na mo ababewe no besemi enko open boko a wo se wo ye ya de oba ne kofie ye be sport to do lobito their friend Black Panther Black Panther na minwa bi wo ye jaduma denko an wo ye na ne masam so don fani agro no oba hia nso a na ho oden ni sika okopa yina no de wo so pe bia o be ma enyu so adwen kese ono so okay wakwa ye adwuma na Black Panther bia ne foforo na mai one obai to no ne udin komo de obeka bia no otoma obeka bia otoma se oba na fa ne ho adwen pese woni ni nwan mu dwane no so onye enkyere bo de sa etia na omoma omon lie ma no no ba ko ni tisi abonto omo ko no mako no se wo na me se wo pent wo na ma target wo me se ne ntoma nyina gu fom wo josu ge ne pa me na me ka tro wo josu ge ne mage ni subuyi obi magimi o Black Panther de ne dia no eno mo ko bo na mane wo so wonye ni mu dai wo perfect kra be hu ne nsa ho wo so wonye ni mu because of say omu wisu adwen kese na ama no ti man no adwuma wura no ne betua ne ka no jege ni o jege fifel ne ntoma nya na ati aguda edwuma bi ho no ma adwen a be ma de frɛ wo na wo de bo de adwen papa se wo fi se mo dru baabi na baabi wo dru no wan kasa wo mind ne wo no a man so a bra ade we de me so we a nice guy nanso ekwan bi so me ne obi ho enne wo ba enne be ma ho be ma foforo friend e so ka kire ne se me pa show me ne obi no mintim famina no wan kasa je phone no abobo no de afre ne ho woni boyfriend to ho kama ade de ntokwa ba man na awade ne mprantwe mu etetene no one ne da wa fe na call no ba na me de bread shukura do ha madwe me yire no mebbo waso mabrawo o say me yire no mebbo waso mabrawo because won no nipa na won fa ufon enkoma nipa no wo de koma na ye den won so be ma bia yire o ba bi kom chinchira fa phone ma me je number won bi da e ma ya na de ma Tony Obama or show kama, or you be a kama, Bema for it is your friendness or catches mammy family. Remember the idea about Fro, and Mamma yet the Abefro, and then do a show ring a cranny affair. Do a show ring in the quay, I dance dear cry, friend, and then old. Ain't he a dear backwards a man? Do name, no one could just show them in Hassofu, and hang young coupon quatramantes, and cobompa me pecunu. When ye be now one in ye. You made a se be ma na hwe te se de ye hu ye nwa ba man se wa hwe suku ama wo ye graduation na wa ba wonim se mu de na dru ba bi e de na mu nye mo ho enfumpa ma bubi ampa me oba wo je ho a e de onya do mi dem nim se de me bo me ho mo de enfa me ho me je me 3 points into de wo pa fake kra na wo je ho a wo de je nya masam so atiase e sa no ma wonya wa ye na se wa ba na so se ma bunko to dwe enne me surprise asan ye biem mo account enka ne bone ne se ne fe edem ne bone ne se oho ena wo gu be ma ni ma se onye o class me nwa ba e ka sembi hwedru me bi aduabo hwede ye to na hi me obi bodua me busa se de ntina bodua me tiem se duabo ne aduapa me bo waba so oh yeah bona ba so me bo waba so yes hwede ye to na hi enti sa oba ka say me o me ka se duabo no bo na ewo nyina so
ewo nya so because nyam na ndidwa bobaye bible na yin na gidi kwadua wom enti ye tufo no ti ne te a yakasa masabe ya mene ehi no se edrume bi ho na ampa ye betumfo but osi abontepe na waka cho se wa otunufu kwa ye kolo ye besre eno so emema ne anya bro se adwuma sem ho oden sika ho asema eden enti sane te be ma nya sika e yo ba de a so oba sompa ukunu se wona mabonte ukunu na mabona fafo frɛ no hani ene de me se o menya sausage amere hwɛ wo sompa be ma obeto abro ono kra ma on kampo na edie obeke kan se twetwa mpoa nye de hie nie hwe wafo ne sa no na wudi matam be ma bi wo ko ba ho a ohuna na sola kwhye dem ka chen bibia na oba de ka se me ni wo enso be ma ye hu dadada wo ye be ma na hu bibi se enton koso emfa hu nkohyem na oba so opempo na adai na wo ye ye wo sei dia be se eno so me hwe oye medase bishop wabetu bi o nene de aye ne de see pa yamia ye ni de oba ko university bi na wawie na ye gaye koye will you marry me na oba yi ye ne ho styles na se chese on ware no so be ma na hwe na wi asemi on the card ne de be show bia so be bibi ami atuma na so she green come and the man my be show ye card yo ya bia tena akoko ya na se bit of project jimi oba ya nshe ni kawa ya muane sa akwa ba so nshe ni kawa oni nya baba ko mi no you knew that extent yes unity yes abro so na hu oba me kan go from me kwa nyanse e wale wa msindo kwa buti nyanse ba me no wa meeting do kwa buti timu puni na se okona de misinkura nkura mi na hu fi wa beso so that's it mane maame wa abuchi enokura me suntimi de dingo mo sa ba so afa oba afeni ogusu ansa na watengese owiya na mabe wa ne de le ma ogusu ye bia wa gimi se wa dwe ni tu na mafufu sisi ya na mo sama diska be invest wo be mo mane me ye wodia na afi wo hu ni abedima ye de aboa no ni aka se wo so maame abena asmesi bani mo no de na duru ba bia wo duru no ekoba ne se abeboa me yetima ko akọ emu so otimi ko so be mo na se be me mo na wantini na ntua na mo bia etesa na okọ bossa aka no a etesa na ye kan ya e ye nim gwa anu odin o enye ye be si mi anu e ma behwema me Eunices na me nim ba bia me mia ma anu mema no Mike ma so me so e na asem na ha na ma se ba dino yensre mema nyina se yensua sa se de omo ka no adwuma we ne nya adwuma betim de wani ahwe hunu se ge we de omoame etekini pa mako penetimi tu anamo etesa nesa sa woto pa na wo ka se oba bi tu na mehwe nanim ha wo moame ne de memma nyina ni sa honhom no eteki memma ba ko mienu bi netimi widi wo ba se esu a wo da na di kogo beboa na se wo moa nesa ye nyina de esika be agoshem ekina ye nyina wo de be investment merci ebinim wo ha wo se de wo no maame aka bom ye krife wo nyamesom mu no wa adwene maso sebe ma wura fie bi mu amaame me se wo yire ne maame ha wo ye krife no oba na abeso wa no ne maame ha wo ye krife no wuti ade ko ese de o mbe ye twa konyi oba pa na ni mu se nyam se mambi wo hoyi bi no a na o da bia ni dugu kama se ya 1-2 okọ asole 1-2 okọ 90 bi na wura ni fie a so do betna se me piesie me sere ni kede ye da oto do tweko fie ni ye mpesa ya wutini ho no dress ni ye kama wo beka se fie bi a wo wura mu no wo be fra again da bia okọ mpaibo tu beka se fie bi a wanya no nti sa ba nde wo boa na se de o maame kura nim nyam no ma ne ba ni nim kwase asem sa di emma wutirim se wo kakra no beka se still are ho nkyere no nenzo se bobobo mo nkomo tan no ho sa mo mo nim nyame pa no wo mo nkomo tan o na hu ni se de nim nyam nya sa na te o ba bi o su nim nyame bedim de ade ayew na wo nyi Kristo ni biem so oni ho because said we yan ne ma na wo ye sei no eninti ase ndiri yam nhye ne kakra nti Kristo ne wura fi na asori a okosofu awu ana ge ise na minim no nie enenne o munya hunu ade de o mu nkoso obeba ana na dwe ne chense we di abrempon ye bebre no a no wo ja ho akwa se be ma bi be dwene se nyame betuma tua meka akura mini na eni ye kakra no o mu sa adwendwe ne mani dirimo na mo so na enye kora hwim no okọ be se
Minchwa no de ma nika won saa scenario ade ama ne se be ma no wo be ma wo hwe oba no saa ma me kro ne baba wo ye ne yie ne ade no da kro be fu mu aba na wo he o si o ma soma ne se wo go ne bra wo do akire nyam ge se nyam somfo ne ya na ehu no obe pre kire no wi afafo go ya ajeman ba wo nu jade ne no anu ni school no wajai me kan asem kire wo ndie free no wo bra sesi free wo bra no so wo kwa aba na ma me na ye kire kan saa fo ne so mu di wa wa Wenya na mwenya misumu pia akana mimpe obi oye grizo ze mebra ho ye manyi o wa omu ye grife se nyo omu nyina omu ye very grife wanzo kwa de ya omu ye very grife for omu ti wiase atese unu ni abaye omu ewo wiase abaye mimpesa ngofo ne life kura omu aze nyamete omu dem omu ma na di sanse mu hunu no papa omu ase di nyamete ne dem no wamumadi se munu papa ono be kokura wontia ba enzo so mu awa ufra bonte ba se do besi adi wo nkomo ama na yese oye wiye no afa no na opira wo ni ade ba fie na ani kan ndia tie be sire ni anom na ma ne se e kan de sa na nyambo ye be koso abwa school fees ni betua adwuma ne de wo mbetumu a won de de so won de da bi wa better time oso onye bi da wa better time nanu ya da sunyan mfiensian wo mu kana san awrebe wa bere o wa traso obeyi ni pefra mane ni ba amwa no ye kazi e chirima gwachi ni baba tini so ansan ya so ntu de ye ve no nche frigi na ye nyene ye ho enti no enyansamwa ama me ba ma be na twempra ba kumye no so nhia we bi da de abeshi obi onye danye ohwe na okura free se mni age yi de no abeshi obi ono so ni hwe a wo na akoma na hwe no onu mu ma chiro mu zo ye ga akora eno na ya yetu ye ni gohe ni wo achi na ye sari dwa ato akọ no ye se ono de bofo ni ehia na ye hunu ne ye so mu ni bi ni ka prepa no omu na demand no ani obedi ekuru obi za firi wo to ngu obi za firi ka so de ade ye wa ni on ta anye hwe nvanye wo sama kwa SS ma wie ye twa enso ma enye obi obeheme ni tonsuo wo kwan mu agina no a won fa ni gwa yo tonsuo unimade amfa ngo school ka sa nsu tonfo no mgina kwa no nya Nigeria movie ne ewo ne o ubasi edi nko ye hye bi ye jeje ma dia rewo beba eni ese manager monya won pepan bi ma nko tonsuo traffic mu na dia ofa no mo kan na tonsuo nyina di obi nhye bi enkomo na ma ofa ye emotion asem nya asem wa o ni ba boka o ya boka nenso amanfa so susuro asa ma otu oni ne dom chezo mu ni aleta no fa ma ne yose na be huzo be yose ka be kwa me ya yo she akwa bi ato fridge pa no be ja ne ya mo kan waze na wo cho mo reaction no wo mo kan waze na we wo ne ade aba na me ye na minim ge no no se papa ko ka bi ma me ne kasa na me se yini number no ma me na me mfre no na ye nyina ye nso bu bibi mfria we me ko boni pa ne number she ma wa store ne fridge wo ne ma ne timi ye no wo na ho e be twa wo sim za da ge obu mi se etimidi wo wura na anye ne de na anye ne de yima na anye ne de na so ade awofa ka na kosem because who rather man na hwese ne awofa de ne nsa sum na no a wo se wa kai na sem no a na ngomo na opagya matam se yenye ne ntwa so so oni o be ndu ofa trotro firi akọ nkoko no ofa bra wa bre wonde ensem we be be se ya wa ndu a wu gazo na kan koso na kan koso ano o de mo no antim gagransa na kofa ba ikokromo na won se oba ho bema so do ba pa bebi a ohye bia no be ko itimansimu ntam timinya ka koy na out no ka ba ko pe ne ko okromo ntimi me ko duro na se wo ba no se guy of friend no one ne kromo ta kompa odi mu agro a yebeku itini pa me question so me busa wo ba no ana o hwe my parents na ade onim so wo ba na me bibia na jo bresa me busa ne ono na e ma me la so opani ge na ko busa na se ne de hwe ne guy no wa ba wo oni kromo akela wo timi pa cho e be better so pe kura men ko fi wo because we nu nkufo ko kitwa bi o asema ma o se na me de na but marriage and also kromo so de card e enwo de me so se be me so me ne me yere ne me maneda
10 bend and I'm saying you drop me bia no say that no so car na wa no and no be ko ano papa but baby abedan so ansa na akwa no papa no any say and I'm sure when you nko hu ne bia no de makọ ye ko no na ko hwese ma fa trotro dropping ko hu papa waso me de obekọ charge me wey na me take me na me nko amfra me fa na ye kan ni mu nyina ya odia na dibatro ge henje mi keke wa nkwa ye bebro waku na me na me de mi see ya me see ye nyina ya school I be menje ya ro ba school I be menje se me na chro ya kasa ni me ya ka opo ya kasa ni me ya ka ofa ni asemi ya wura o what me ya ga take de nkwa na me ka ne odi na ji afro trotro take akosi nkoko na me ene ofa adventures ni do so onso kan de me na din ko na onso kan me nkwa de na adventures ni do so na bra ya bra sam de to de ne de ma ya nim na wonim ubeni no abra me se de ne de ma wada mu wana wudi bi wada se golo na wonim ye ni nya yetu edi na fidie se sisi ni ya wale wale o ba te mafaka me ba ni se na machi ube konkro so na nim krokro ni din na kro de o de ele don take eme hu ze bia na Africa again no ye no fe no furu bi se ye dan ya obesi eyi fumesha e no trense e ko ne ka ne ko nkoko me ma wo watimi za oduru ko na wo no wuti wo ko akiri no ya bro kabra wata na magic kabra oye kabra mesu maka de no mesra fasina video audio bi da baby a me pesi etie ani akwo ni me ga ze ko enzi ye tie audio ni say pe anha scatter obesi dem ha minim say you need to why ready a ye tie wi a o de amamento ade kakra ansa na yaka but me to ade wi e besan tie na isa ayem prenu etu you need to fato so ma me ne enko bedroom on that bed Friday papa what's me run me bedroom hey bed so my god so obeda so obeda shall I answer to this now so she would dem we you know how we go ni mu no obi jare what be jare and so we want I warned you. Eunice ma mento ade mrane ensan entie audio no na audio no tie a obi ahwe obi aso obi ato ahye obi so bro no be ma gira fifi pata ebe wie san wo de e ready timi nto ade wo fa we nu nyina wa fam ya be ko wo dem abusuafo se ya ba browa ma honam ya wo ya se die ene tumrikai na honam ya oninya ba se kim yanya abo wa wie no no wa wura 21st clinic se ya mwawo na wakwa akodi bro siatika so ehu abasobode a ya gigye ne dɔɔso Ghana ha nyina wo pe clinic ya e ba siatika pan yetimi gye brehwa wo pan atu ase a eye 21st clinic me pa chawo yade bia de bedan ye bia ye bomodin tu ase pan de ma wo pan emmabio enu nti ene e wa fidie nwanwaso e de hwe nipadua nim na afei ye hunu yade etete woni etu ase de ama wo ye massage ye twa scan de ye lab enti no sane sitie bia no wo hunu kwan de ba ye beso mu branches no eye mako 15 Kumase ye wanhwa overseas ye ne Sompa TV e wo dan kronim sanso so ena obo asenso ye council quarters court junction enkran ye wo domi market sunyane nkran satachumai ye wo ho otoche yen a ye behwe de etete wo ne atuase e de amawa emabiu ji ahomai 0249 311 311 0249 311 311
11. Gino hot pepper powder aduane papa na ekasa aduane a wote de hye wanu mu a wote sa bibi hyehye ana kyerese mekosam no ekoyie wenya nanu de bi a ye de besia afra no a ano enye ya no wenya nanu de ni bi a ye de nkyene ne ya maji ahye no wenya nanu de ni bi a de preservatives aka ho we 100% natural ye free ginofo ho etime pacho otome nka na wudi dwa na wudwani a wudwa wudi no Kivo hot pepper powder nka ho a wada roma no wasesa wadwene e de amame Gino hot pepper powder de ye say e truly hot Roman father dro ni apomudin ni Roman father dro ni ayaresa mmapa enie Father Martin seba mesha no ewo dwaso a eyi nkonya dodo na edi ho adanse nti wa titiriti ye stroke honam yaw mreyo pressure diabetes yade adane kwankro na ekonkon so a na wa ma ho aye ha akopɛ Father Martin seba mesha yi bi ato na wonsa kan wo de a obehunu se magani so se obi bese adro ewo hoje ahomayi na frɛ yɛn na ene eni nkomo 0247 919 122 0247 919 122 RSYD no VG Studios de bia me katira wo say ade bia ye de cameras eye no yen ene ye ho abaso body abomu degree diploma ene ye mfi nyina yen ene ye ne ye hu ne yie enti se oye bibi e de camera ya ma menkanfo RSYD no VG Studios in fama ade bia ye de camera ho ye adwuma nso so ye obi backdrop onya special effect a ode beto wo senior na wo project bi a wo ye so a wadawro ma fato ayen na yen e na yebetimi a choose the right one e de ama wo ye won crime malama base off first Krokoko Street ji ahomayi na ne yeni nkomo na ye moa wo 0574 715 778 0574 715 778 OCP Ghana Limited akuafo nyina da wonum nso de na fertilizer papa no aba fertilizer eboa ma akuafo abotom aye ma ebeboa ma chese akuafo ka wonum didi nyina matini atua ne nyina no eye OCP fertilizer ewo dwaso enti se wudua ne ama ebo hye fom eniama ntete wo ho se wudua to so de a wode ba bi eto agrochemicals wura hwai wura ho a wo se ye ma OCP fertilizer chiremu adekora wudua na mekai wo se Yo OCP 1515 OCP 102010 OCP TST ni nyina no fertilizers no ahodo ni bia ye wontibra na ye ma OCP fertilizer papa Tagore herbal mixture ne capsules Tagore herbal mixture ne capsules de in fact mema nyina so mutwe obuei yaje so yei sanse mema mre yopa hyada ahura tena wo mo so de Tagore herbal mixture ne capsules na aboa wo mo we nya beifo na eye aduro papa na unya nyaye e na make amfo bidiama wa wiei se Tagore unya tidin Tagore ne pe no hu se aduro we de abo degree okura masters kokko pe bi ne nonom na be ma mema yo no atini agina brane wo ye oba woteme nken yenunu wa wonsere woni atenka ye de ade yifa ha wo de wonte wote ne se ase ye de ade bi kura na ebobo wapira wa atenka na enni ho se ne ada de ye romantic ide nke wo se won susu ultimate feelings na nso nya adwuma saa na ne Tagore eba mixture ne capsules no won so watumrika akwaje wo de ba bi etonu otunro koho na obenya bigi ahomayi na afei ene ye monkomo 0243 228 296 0243 228 296 Eunice's video no sa board you no ma yenhwe sa mro obi anu apaye a bedroom on that bed maybe bedroom hey bed so my god so obeda so obeda shall I ask you to listen how she should dem wetu ya mata wona boni mu no obi jare what be jare I so we want abu obi I so we want I'm so to anyway let me know you see you better than you hey on for the bia jai go for it yeah so bedroom hey who's me cool towel I question the bathroom I question bedroom asa come I can go to
I can see Jesus made us. And video no tie kwa akira and yem pese ya dey actual video no beto so nyesa aga na be hye. Enti ma ye nkyere omu kwan e fa so a asem wei ko baaye. Awarefo ma wade ya omote na ne akwaye ne se oba ne ya ba adwuma. Enti bra no ni nya kwan ba beda ne kunu nkyɛn no eye weekend na ese fa watu afiri ba bi aban de ne ko ye na ese oni ni kura ba hwea bom weekend no. Enti se ade na kwaye se madam ba na obeda na okwa woko ya na chi enche kura na oba afofra ba na case we ni yenim so oba bi na aka kire madam se na de wo kwa akotew se senyo madam ko ye wanko yehu ya se kwansi ni madam abawura ho bowura ho a tawa madam ba eja odi boni muni ni kuro di enjoy ono nso so side check ya ono na ba kokodufo a won suro hwe ya nani eden wafa madam tawo fufu afira de nam dem ho no so koba enti madam ba ye no na chese de ekwaso ne se side check akwa ko fira ne tawo fufu a ese okwa akodware na ese oja omo nso so de omo de ya hyehye so enti na ese oba wa afo no wono ni bedi be ese maximum 3 days sa oba Friday anwumre a wo be ko edwada no petututu se nso so kwasi ada na dwon nso so wo sesen yemfa ne saa enti na ese side check ne ene be ma ne tena mo krampo sene oyire na ya ware no no enu ne kofa ntokwa wei eba ya aye ntokwa me ne wo kasa be ma gina mfimfin a waye sei ya wo pata na video yi na mi bisa se adenti ena be ma bi wo ho a wontimi nsi ne bo se me de me pese ma no me ware dodo enti madam me ware wuyi me be wa bi aka wo ho na ekoba se oba nim se me ni me kunu nete na enso dakuru bi no obeba na obehye no na chese side chick bi nso so etemu a wono krampo de watemu krampo chen yere no question am ibusa na wiai no nti awiai with experience asem wei ye di ho nkomope ye ba phone lines ne so na ye ne ye nuanom so omutie ya abonten so adi ho nkomo eti me nsa champo de a wote ye no eye oba bi oba afofra besi na chi ewo ni kunu fie a nani abro ne na sontokwa mu a ya buru bi akuyen enti sa de wei no question am ibusa eno no na ya me da se me si so ya me ware ye sa de we se me hu bi da na me ntimi nsan mi ko achizu se wa antwe mpanada ana woni obi anada wuti na me kana se me se me si so na me ware ye no se me ni wo ba bi ko me hu bi da na mom do so no me ntimi nsan mi ko achi ese wa antwe mpana se woni oba bi anada because we nipa emema so no ade ya ewani so ni o mani hu na wo mo na ya mini ayire no a ana nkameni ayire no a nkameni empra no enku na ya empra no tini be bi o na be ma no kofa no ana nyasa nyasa dan da wono mo ma sa wa da ho no ba da ho na ma so ni mo ko kura nyewan wo ma so me sa fa me kura ba ku mu ba me tiri nko enti be mo mu die to be frank asma me ken obi onim die nim sa asma me kan na me ko na me kan enka wu me mi ku na ka me no wasen oban dia onya hwe do yes we free mechi die but I will deal with you be deal with who kuno no me kuno yes okay when I wear me and one respect me and then pa me no da so ha awari ampa okofo ba de na ba to so wo ya de ben so wo de ben wo no ma pete pete ni to bia e de awura enti wo kwa fa na ba we so den ka wo kwa ani o kamele madam no se na wo kwa ani na nye se wache opie ya che okoye ko so nkwan mu no dimirika san ba ya ai se be bani nim se wo kwa na bia obeche enti wo twa no ho wo ti ase na bi so na wo ba so no so ate se be me bia kwan a ebi adum emne bia ya wonam so ni wo ti ase ndana ya ento na ya wo kuna ya wo mo ayire ne kan se empra no kuna na ni abre no opra no kwa wo pra no kwa enfunso ye ma ne ye no
yakoto be ma oba wo yekunu na sese ekunu twempra na bi ekoza ne kunu a ne ene oba no mom na eku na no oba no ku na twa be ma na kopo oba no nti ne kumpre du empro akora ukunu obesan yako enti ne hu hia na me hu mma bi nso na ya o mukunu mo twempra pa yakoto no wo edamu pa esu obutu so eye bibia pa wo de ne boko wadana ni onka hwe wo be wi obeba wono nka bibia na ya we eye buru kese kwa che bibia oba so hu wo freso wano kura nsebe ebisi baby be ma no kwa no kwa so betwempra kura bi na me ma me krom de oba akopie so se ni kunu ne oba afoforo eda mpa so no ono oba na me ka na asem no wa wunsia oba okoto no wo mpa ne so nso so awunsia ofi Cote d'Ivoire ene ba ye okoto so na ono na nka hwe opi abonten kotena ase a gwa mi se okunu hwe no still na oba na ofi Cote d'Ivoire ba ani eto na duro ma ne wi one me can hwe no despite the fact that one can hwe no still na oto na duro ma ne wi nti na ehwan fun so nti sa na utu mafo a bi enfutu na de be maye na bi na ya ho oba wo ware na no ku eto no enema ekoyi o enkoyi o upe ena wote ho na eme momum no so ko hu se obema ukru ani woba e wodem a eja wa ho so una so ko asori na aso de ben ya Bible say wo ho kwan se wutimi eja aware na ya enne no ebi na wo ka no emma ni bi enye ye timu esum wo ba me ma de ho so wo ba be kume meja ama straight away we say one can hwe eno so okuno one can hwe enti ka one no ebo atwede a nke si say we nyina ye be ma na akoko fasa na we say nyina aba enti wiase ye ya ego sa mre ya ye nyina ye sofa eme sofa ye nyina sofa ejina ye nia ye ne ye so na kwatwe asema de bre kankan emema no a ya wo de wo mo si fese kwamu a ya wo mo ye ne wo mo beto wo mo na de ba ko so ne sana na ya krenke wo nyum nya so esa yeboni ayo wo be ye be wiere kwampo na wo nu ho de ba de kwa na ye so no mo boka ne yi no kwa no te kwampo o mo no ho ka wo mfi no se akono de no ne mpani de wa monte no wonye ti bi kro mafie nkase bia wo de ko abonte le bi busa panyin bi se adenti na mema bebere hwe side check chen yere no o si o side check the tempera but me offended but me to mean now yire no aye obi enu so yire no wo siesie no a credit no ema ho side check no no wo mprafo be mienu bi ka ho no wono bom na wo bo no ka na je se wono bom na de no nyam be na se se ye hwe yie in fact me ye ntu omofo empra twen no edoso ene man won tra won ko aho ene obi won so wo beta won so wo de aduro ene de ba beje wo friends wo free wo nsem ebian se nanu ye case be ye treat ye wo mo ba na bodam wo mo ba na bodam enti so pa se yes an wo be man wo beto ana wo na bodam na afena wo jana na se sen okay enti ye kan se empra twen ya ye hie ho so kakra okay ye nso ni aho fa achi ene ye sika achi na ye ma nyina obebi wono ma wo koto so onka se wo enso hu na to wawu kwa na ya mde ba no asi me da say ofo mo no ene de ye be pe peacekeepers bi an ma ko keep peace obi fie o they say ye brubi de omo ye na nke wo sa ambulance wo okay mate onya mature da menware se wunyi wa wale mu emoma ai wa ba ko anga bi ni nsa na so ko na tra ja na wale ni wa ba ku mienu miense bi ni sei se de ye kan ya ni wo se de ye ma ba kan se u ba ko to se wo ku ani wo ba wo eshi ba ko to se ma but u mi aba bi su ku ene ma fitu se me no ma bi ogun na wa be pa na sa wa de no obi su ko hu dia baba e ma wo a wo no dia no wo dia ma wo kwasem na ko fa ba ma gimi fo ye dwama wo wa san gimi a ene wa wale kwa nkeke
Remember, be some service, remember, be a genie. I know what thing. Remember, be some lady talk to she will grow up. I could out in the TV, I could only see Roma, who and Tosika. But that, what did never call one ten? There's a match left upon you when you were never time. Who respect to it? When you're the BTC in the news. Yaka will be able to make Cabinia daddy. You'll be in your shop of one over you. To be an madam because you must obey my ticket or bad to go. No, school fees will be so, and you're ready. I'm no friend. You more bad than David, you are on the natural. Jack at the fire, then potato. Maybe a day. Maybe a day. Now, I'm one as I'll put your baby show on so why am I no one and brand show and primarily the money show power. Will you obey? Oh, my one more casada. Now, me and Patano could yes, I'm my so between the yes, I'm a female one. Because in Corano, my baby, dear, the blue ribbon on this car, no better fellow while at the home. Oh, promise. No more dear can. Say, we are Bema now for champion. Near you are protected. And Bracken no more. Mentiasi. So we are Bema now for champion now. You're a chihuahua. When you are bad, what they want. Protected or you know. Eh? One who by no winning call. You go away no uncle say. This all my who in the Kunu to a Pazamaba when you're man. The Topana Cosway. Beman, we give you as a man in Fulini, but no better 50 years because the Cobasa. Wow, but Champrano, Uber, Bano, Side Check, more than said the Aldo. Dodo Diana and Mano Motel Valiasano, and Yavim. Where am I no Cassay? The amount of Barney Coil done, and you know, take that for 4 Ronos or when I'm all Barney line. If it's also not bad intelligent, almost a new Casa, and no bad them or fear, you couldn't even know. That was imagine, mind me. Hey, shall baby and over you. I feel no one few. But wanted to tell our limb, you could tramp Papa, but also so that. And now, command you put any panel, as so be an idea. Yeah, can if you are Robert Casa, minimum come and come in Casa, open soon to me Casa. As I remember, you have got to be other now, Yanko. Now you have Jessica, will be to a Jessica Kumabano, as a Kubema. Yahoo baby. Bamba, you should bet my day. I'm a chance. Ya ref them all no said the year be been to a man to prune what copy so what done they obey than a year so who was to a better hold on way if you are in some no or cham it will be piano not may say me a case be on galam say ni be me bia one na down for na ye galam say no munya break na down for ni mom di kan wo fie na down for ni mom di kan wo fie a kire say oh yeah near what's a way you need to see it in a cannon tem because I'm a kanya makabu on him said ja when a decaya bar or no just say ya break you or monty or no name barber rest kakra and a bear man or no now worry boom ye releasing a second now all ban or banado or all bus one high taxi in a buy into or parking a taxi or more parking or see free taxi in buying. One now permanent no what sound. Oh yeah. What you don't want to the year one you as an dog. Was it or drew yanano or tiedis and a whole show and or sign a chick call taxi never seen and or catcher and say on chain battery acid emano driver no and chairman no so one nanti call baby fita cars be near dear ben omo. And on one copy tools ni bia what they train acid or baby gu or banner so baby bearman and I'm so Satan na fe ni jan for you releasing none or better na show this one. It the didn't quite fear said over them and no over them until nya kwanya se ne yete na etufo na etufo so afa ho eh de nipa ne ye nye na nso wanhwe yi a na wo kwa kodam agya wo ma ho ebi a meka sei woni ba me ya wo ba miensa na mienu ye kan kura bi kura wa na wo hwe nkolai enti so wo ko hia bibi sa ya na eduruma bi atwe breki kakra enti ne ye tufo no ye de enka ncho se sanka wo twese kan da bi enka sa ena afenso ya na eduruma bi a wo ba ma nso ye bro no a wo te so a wo ye sa de no duruma bi a wo no wo yire edem de
wadaroma bema bia unim nyansa bia no ye nkyira se bone nemo ye ka ne se chewe se saa de ne kura de e tan kura wo yire dem na unim se wo yire weekend and wo ba wa ba beboa wo se bo ba ye so nye se bia ne na anye bibi o fine mema de bia meka e ma tra wo cheche mema e mema yintimi tra wo nche so ba bi se ni kunawu no so wonwale bia mu a determination wonwale bia mu wa determine wie ba ye ne mema yintimi enti yintimi doesn't mean say wo yira ba weekend ne wo na woko ye ni na anu ani na say even that day na wakra sabi o side check amanaba the same bed and na ye tufu sai wa ka che ye nwa mema ni bi edu mebi ebi ma penye fe tan ebi ma pe ejimi obi wo na yire impo oba ne ko adwuma no oba ne dika koja be ma no oba ne ko ye na anu afa telephone ja ujafo ko dibia sisi ya oba ne so ne ho emema manso wa kukuduro enwanwa ema wa kukuduro no mabi wo cha mema me hu ensem a ye ka kire wo mo saa so wo ko dem we be mai wona ne yire wedding picture iswo o kissing na ho but oba wa nan kura aba no on fa ho on do oba gi agum nko a na ye bu sese ni mienu no hwan na de cost ne baye ho ne ye hwe o adisuna na ho ne wo hwan mu mienu hwan na obeble mu no one de woto ne de wotu aka woto krono de ene de ono so to hwan na ayebone sese wewe no ma mienu wo be ma no sebe wo eso to ade ba ko ma nipa mienu a wo bone wo na wakofa ahwede na ba fie na de wansana ba fie enti de na sebe wo ne wo yire dem na wakofa o sha check eba be shako enti wa nyi da bia hu se wo so wo yire bi ko odofo e ma ne bi intelligent obu o kwa no de ne ho agya be so hwe mi krusu ye mam wo ba ko bu o kwa no timi tepu nipa no ye won krofo bi so wo bro no so wa bi bebre mpa adwuma to no na adwuma information eno san krofo no why we you omu free system na nye bro no bia bi wo so e bi wo so itu ye be ma itu mre bia ho asema ye hwe said I said the big course wa enka hu cost be ma no na una nka wa cost program because kumase so de bia makasa me se wagimi na kumase wo twempram ye chew kumase kakakai na do so te makoma into ma hwe a obi ni mo yani adwuma ye na jaya mafo ni mi entu namba bia o mo no wo namba bia lumba en na na ehu ko en etu hotel ni adade ntimi nkobi because hotel na uko no obi bo nsa ho eni adwuma ya ha o enya ni pade sa wo ye public figure do we be ha adwen wo ba no akọ because hotel na wo ko no obi a man na kura motor reception ko kura no mo ni mu wai etu wo ko na bon we bia we o na na titi so o yiro ni wa jani e ya so ya no otufu eti se no mani boy hu e wo no ma bi hu eti na kromo asikafo na so mo ye yi no famous pa no wo mo champion no mo ko outside Dubai ni me ade no mo ko eti se wo tia na se wo be ma wo kofa oba wo yire dem de ana bro no so wo de obi ni na ye natifie ba akunkuma se fie akora bi o we school na ho akọ na ofie wo san na twempra eti de bia na akọ ntokwa akora ni mu sebe na no eni adwuma we hu cases bia no so me ye ya be ma no chesese akrande bia wo twitwi ne se a angles na chesese be ma akrande na wo kire ena be ma no to hwedi na akro ko daada akra no akra ne ma ne DJ case am ye yo akra ne ma ne DJ waka papa no waka papa no so ntimi mmo na yira mane ena ode ko hospital na treatment na antibiotics wonom ye still na ade ne mfa ena ne bema na sei enso wontimi nka ena ye nso enya case ni ho akwanya ena na akra ni woni mrama ana pramre woni mrama DJ ba ko pe o adenko na de na kwa ku kai wo be kom no obi ni obi ai bema bi ni akola bi twempra vio akra ni mama ni tua bema ni 21 ka because wo tua me bi ka maame no so tia so obu okro otimi jan ne ayi ne dan kra de ma omum yenu ekoso kuma se fiafiem so ho enu tie be se wo ye bema edum bi wona uku oyire se na ositie bia no masa wakosere obi di hie o wakofia kosere obi di hie enti yen respect ye yire nom e wo kwan bi so
ade we happy etasi but yen hua de bi mfrim se no wo se wo hwe maame na ne kasa no wo so asa be fa metawo enya wo demo na ma be chemo no wa be chi no se wo ye wo hwe nye eti ene na me kasa basa ba man say defend was one number who defend akwan wa number so be pede empa no so ne akonwam no ye je visa empa no so ne akonwam ye je visa ma se du mebi won ma ya ye nya nkwasha asem no ade a be ma ne ye ne faso bi ene so enei min chacha bone ba nei se wo be sa no ma atia we ready a ade na mfa ne kwa outside wani ehu anya utan yo ye kan obi wo hon ma se be we holy pa ye kan obi no so holy enso otwe ba na yiri hu so ti ase enti se no ma bi sise na se obi twa acid obi twitu a ya na mpempi ne gya mema bi a wakoti bonko so be ma bi a wakonya na woni adwen je hwe ni ye nyina ye mema but e gru no mebi won ma ye hwe ye nya ne prashe ma ema ni bi ama ne ema ni bi da prison because be ma na kotwe ne ba oba nso ntima nso na koma ya ade we nkrama akura no nkraman nkrama akura no mo ye moa no hwe the way ya be ma ba oba ho person ofro no a ntokwa esi je enkokompo na ai ma ya ma me ka za ade we so ya na efun bi hwe ahosepe emfuno sa bia ne wanya de wo pepa meme de me hu bi sa da we akokokora no ofura bozi no apeti no hu sei ne ho aba no so bozi wa ye okay akokofura bozi mewie ewie idea ya ba djuma o enti ade ne de ya no bi ka se manu me hu no wanya de wo pentra ye nya nu ye hu akokokora fura bozi owie ya no atiesi mewie bishop eni ode ahwe me pepa Bishop yeng na ya ofu wende o se akoko wi a opete no e je se ma wi maria unyanya ni ope na mo amfa so nkwa dia o be ma na okoko ani ma nisa yo that was ya ofa wende Bishop ewi ensamo ayate no ebi no da bia me kan se be ma otimi ne obaba ono ane mpaso we krasini bema otimi de oba fufro ba ono ane mpaso no we krasini da so we krasini ni mie bema de oso de mambo apehuska unya ware nko na aso de mambo apehuska because ade no ye gitumu amamlem emanye ntum ensi bema bia kwan so ware kofa fufro be ka ho nanso emanye ntum ayeye odi kese ema ebre wo ho enti no se wo pese wo ntu se anamo no na enya medu mpempenso mpo se wo si ubu aka se meye ne ho ade a me pa cho ye mane hu to da bia mkam se be mu nim nyansa no fa ne yire chi o mane yire hu to ba na onte ya okura na ote ne baabi asem bia ngoba na atoto wakwan ya onim ne esiye oba bia wale 60 years e boni kuna baso ne nanso ni kunu yes selection wa famu okuru ma akire wa wo se be fem bo ba na ka se mi wura de mtene so na masole bi kura mpranfo ni bitu ana ye omosere ene nkofo bi ye interview o TV so a mpranfo timtro bo mo nsan hwe nya wanya na osi wosa but ne yere ye proud di ni wada na mi kunu de oshi a me de because o di nyansa to na na montu ho be ma otimi ko ba ko ma wa bonte na kom de ne yere ne ma adimi fo ni bi no mo selection no be ma bi otimi ko fa mpana de ba ne dan one ne yere dem sa be ma no bitima ko ba ko ma wa bonte na kom de fie onitire enti no mesra wo honso ya te sa akora wo suan san no start na peteche e wo so honso obetoro because anu kra 50 pesos kra timeto no obi su timeto che easy but no obokro bo no once a wa na obebo ne bo odene 20 minutes once in life no wo nyini kra nsan ye bam de be se ne die kwa so ne aka che ye nua no meti ye se to be ye nwene ma feelings ho kakra because e be very emotional say be ma wo do no ninti obo bra wo bi support no nya manya ntimi support mema no wo sem fifiri wo baabi na obekọ beba na chi na be ma meji ni di na ma fa se me nko am de ande no wo wo me ho e wo adwuma mu no obi foforo na bram pa so a wo hemi na na etwa wo mkwan so betu ani be hwe oba ne pane ne nan ba bia hwe na hwe appearance a ho na obi se wukunu se adai wan oba ne be gine so me wo yale bi na minim ade mi nkoyie na me ho nya fe me ho nya ne fa na akono ni me ho ana to de ne koya wo bebirim ne se nti emani ne gura ngohu ufi se wontimi ane enko ho gura ye besere ye bo me ma baso be ma de betima fa dodo ba bi de jimi fra dodo ye mama no fili kakra se ye choose ne so ye yire no ono nko a
na ono so nyatiri mu da bi ni ne wiase kakra na yenya ise oba pa da bi ada bonzi ase yesi akiri da bi ada bonzi akohye ba bi ya nsem fata ni amama na ete ya no mo ko mo oba me di we nyina eto nche so metu ma afo panyisi ebesi uso ebe hye oma be ma da jimi su se dia nkopre ngonya asem na ofirase e fa ho adwene because wait me do here wo prikikiki no tamade bia na chiri kra ye meka se okunu fa na chi nti wonko dem bia nsa no wadem enye kra nti wonko an ye do be ko be bana sa ba na ti awale ase fa so be na onya ye mesere ade ya mema suru ba ko na meto ama ma na yi ukoto ne sa no atena ho no asa wonsuo na wonnom me hunu bi we kurum ye manim sem maame okoto ni kunu se obi wato ahye obi so one na eda ena okwo no gina hwe ha na ope dance ni ba ko beka ho a wo ye fie nipa ena onso be hwe ha ena afi wo started said ye wo ye aduane wo fie bi e ko kitchen yi ne ma ba be manim se na yire ko trek wa ba to ndo ato no bo awie de ta wasi ne mu oba fridge ma be abe yisu oba na to a wo dwane ne am dwendwem eti ade na yen se wo hu ana wo hu na ne kwa be na mefa so ma oba na sa ne ho ana wo hu no watwi na ne odan ne mira me ba na so wada nti me se wada na me na hu so ache om me hu so wada so me na mpe bibi nsi wo nti no ye ne dware na bra be pe bibi di sa ma me no obi aso wo be ifo wo ye kuro na papa ye wie na afi ye de aduane esi nanim no ntimi ni na dwene ne so oba na poison to hu so de ne nsa atu aduane mu ababa yi se be ye obepie no ma wi a obedware na wo ko afi oba so na mo hu ni awonye unim so oba ni pie koi ekodwato apempanifo bepa woman ni moma cheose ne awaye no so onim ni amaame ni betima ye nurse otim bepa amaame ni chewo keso de che no onde onifobia di ni kuna na se ne bango ama na onim fie obi na de ne ba fie ho to onde oni ni hwe ka up to ne maame na ye panyini sa asem we mfiri ni tirimu da unim se kunu ni fie na wasia na onye na adwe so de be che yire wede che yire sebe ye ode asem ne be chen because ade na ewie papa no efiri okọ be timi di nkomo ba bo kunu timi nsoso mesre mimi krachi wade yakra mi kofie se na me yere ye dindi no ebi ozo me nye boni bia o me ba na ajeje no na homenete na no kura no mi timi nye uke so yo kuya ntu nim za ade unu obi te na hu se waye ukuya fo na wo ye so pa hu se ase onye okia na odwenjene ma no de na egozo de na hanu ndia oye ase na fi wato anso awokra onye oke eche wo no etimese to bia yensua ha ye silent kakra hu mete de mani bi panye fe bi wa be kopie to ya hange no ba ne so no da ho no na cheke ne awo wo de ma be ma ye hunu we nyina eje ogofa we no a wan kantima wunya abotre be be se ye nua ma no se abasa eye na obodide ana woko a abondesofo be ba o etena wale kro no a obesa akotena ho basa wo no waton wa wale emu animunyam etida bia meka se so no ba na be menya ntokwa na wale no free so betena ho bi ma o kasa ya adwene ho because ni abeke kan nyina na china ye de be refer no na say minimum baby oni ni kununya asem abontin so to no wutimi ye be ma tweke be ma we ye be ma ba ye panda hye wase ye si asese be ye de anu kan kam ke kan yo be ke kan no ya naba kekan be ma esu bosia o hweto so no oba hu se be ma na ebe na oba ka na sini mu asem oba fa no se afese on so na ade a ope ade san ya na live band bi bo a na ye hu se ka bi apaki ni obi isi a obo alefu ya no pa no wodi kuna tem se ne boxer second ono ne yi na be bie gate aso ne nsa be ma de so okrokro na yire e ba ma omom tie chi nyina ka se na sei na tie na ada so te ho de ase ne wa anso bodua so anka wa ku ni tire tie be sei nua ma anum se memma so wo su bi a tan ebi ni aboso no se wo no yire mpa so do we kwa akoto ba yakoto a enam so oda so yekunu ni enye ya dwesi ebeja yindi no ni ehunu ni ebeye so obe so ja de ni ode kwantire kwa be buntu mere ne mfam no wo ye wi a wo ja hwako ba free se wo pe wo betena ase a memfa ni jimi no ma wo so na ni jimifo ye bibi mi ehunu se oba na ye oba na be man na ejimi mantemofo na beka na fo atima ko akwa ni nyesa da bia da we se ni mguase agu ye ho so sa na afi ye da so nso te sa warefo nyamisha me da se nyamisha won so abusu yan komo ni bi na wati ye o se wi akata ban obi demo pipe yire sai chi kren wa enka wo be ye den ka wo be se ne sen
First story nso so ani e kan ho asem nso so na nya agro be ma atete ne mo remu di ahwe oba wie na ye gina university honom oba graduate be ma abu nkotodwe kura flowers. Will you marry me? Will you do me the honor? No, beg na was a statue. Or say, we a bear man. Na nse ba ku bi ekwe we hunu. Dey na see. Na oba no be ma na university nyina wie. To oba ni be wi opeso o wa nti no atop Benz ane bo odin pa. Toka ane bo odin. E na odi akọ school premises o. Okodu ya no di kan ye oba na tu no de kire ne say surprise. Ge ni hu ka no obi no akotre no obo agide so ye no kudaka na na mfori nyina yese. Iti oba ni dan na ni ogina ni wi na be ma ni bu nkotoje say all the wedding e ni kan. Say ja was surprise na boro so. Say oba ni mpe ni he. Say go school nyina no akonya fine boy school on so wie school za di on bese boy no kura be hunu se we obi na fi wadan na ni na car na de wadi wa receive ndi wonye afi ni na mfo ko maka gu na so je du me na de car na ko je nams na work ways wagimi tu tra no onya de hwe je car so obi fi wase yajai na we kra chese wanya no ntem ne be ma na no aso madam mani na tu gangwe car ko we de se tie we me mane meye be woni so wagina wa su ama ngofo aka mo ba na ba di a hye de nti we be ya wale anza ko be ba ye happy e be ba ye de se ye te he twen na busu ya bran komo ni mo e ma me fa ho mane ma na so so frɛ bra be dibi 0548931931 0548931931 anase 0551931931 0551931931 birthday wo honso ana de atoso amame na ya afem obi ba na ya hwe ai na oba pamari di na wo da abusuafo mia menua be ma kwadwa owo Kolinak Heba ne wife ene da so yi a chese nya agro kra odi na wo da Mary na odi wa wo da Awurade nhira opa onto nkwanem na ma wade no enso se twan afesese no na nyame abie apono no bebre di ato wanim ama abro so krampo chen senia enne esitie no Mary Medase. Hello, good afternoon. Mira me pa chao mayentie we. Yo ya mwadwa pa de mu yema office no na Ghana man nyina chechima man nyina. Adam kwankwa ne. Yo mfuto mu de man se ya ne. Ye niaji. Ye chire. Na la pe nyina de ka ne. Say awarefo mu ya awarefo. Aye den de abema ne. Wose abema ne ye dai. O free wa ye mi pata pa de be wusa ja abema ne kura de a. Be be obekokotina akwa de otinye kura de na onu kura de sa won faso akwa che ba ko ne. Nti de ye se feyi ra na nkabum ana ye se e wa o ye wudi de ye se mu nyina mu kam wo bom na mu tina wa de na fefefe na ye ma mu nyina ba ka ma ti di a eni de ko su sa de embo mu nyina da wasi menzo so meda wase 0548931931 0548931931 0551931931. Hello, good afternoon. Na ho te sanyo Me pa cho me ho ye pa na unso e. Yes, me ho ye me ka se fia san tlat ma go. Okay, fire to e. We de me da mo ase. Ani mo nsemu amo kana awie. Nkeni pe na 8 no fam omo fam nsemu ya. Prince ama awafo. Ni ma mi bia. Ono no Frank uja oku na ko pampa. Engre to ya waji so be fo ijama be me ya o kontin no to fo ijama wo. Eduro be bi no a enam se fo na ya da dantio. O kwa ko pamo no afiri be ma foforo ho. Edi ma yesu ma ka fo be ma ma nam se fa. Ya fi ba ko asan ya kumini. Aya da ara na kan se be ma se ma fo na de na da da. Edi ngba to ko ko ma me. Ya se ya fu bi ko ta ba no tin to se to ma na ko je na so. Da se ko wi asiye no. Na afi oba no. Aya na je to be o je ko pa ma. Wa to ko ara ya fu ni.
and to go for the message about Aqua na why de ebi ase no a fe de an say and you go kwando for poison for no poison ku le ho a ba so food wo ku le ho e ba mo ase e ku lo ayi timu yo ye dawase already inshallah on so de NSN 0548931931 and I say 0551931931. Hello, good afternoon. Hello, Yeah, me pacho ya mwakwa ba mamintie we. Yeah, baba. Ebi eje makasa. Efutu kase. Ba ka se be ma odi ogba fo ko ni paso. Kwase we be Ka bo bio mame. Ebi pa begi. Yes, you got them what? Because I am a sure, only pay for our minute. You pay for that, more debt. It is a basic transit. Our dear, I mean, you're lying. You want to come down with them pay. What's your answer? I said, dancing not the banner. You are not dancing in Rosa Bocase. A take at his eye. And you will see there whether what you. I wanted in them in this idea. I said, I said, Yen so yeda wase papa. Yen fania uchatwo 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 Ebusuafo makeup yi senia wonim no ba Joyce na etwumanim kama ya wohunu elegant beauty parlor ono na oze elegant beauty parlor na etwumanim kama mama ye so kyen awia yi ti wuti crowfrom ne importemu udru traffic light elegant ye the beauty no ebe so na wonso so waye kiko Ebusuya da mu nyina mo ase se enen so mo kan yen kan ho Sompa 93.1 ye ba adwuma nyame ya adom o chena ye besensi usu bio mi amedi dwumadi kakraka yi ho chia me no ma owre mfi se midin ede nana Yaa Serwaa o frɛ me mystic queen nso so a mebo moden na maje wo so na wote menkan bibi nso otete wo na wo ya enhye da mu wuntina fie nku ho me the production line yi mount na wafre producers ene wono mo adwendwen ade etete wo ye de ni painting na de bia yete ha sene yesitie bia no ka kire yen na yen ye behunu kwan a ye befa so aboa wo so obi je wade obi ato waduro obi browa kunwa wade a wote ase wo mpete sene yesitie bia wo de frɛ ne cheche mu kire se ya asasesem ni nyina ye beje bre na ya hwe wasem no e de ama Eunice's number no wen 0540 438 507 0509 438 507 and I say 0509 438 484 0509 438 484 sani amdi kan crowd midin ede nana Yaa